Dia matara aja doh di inat tasolibara ya kamu maju sotok dia diki asabu jauh maju jujur ni dari nangon oppu Dominik Paulus Gegar tubuh mau tanggal sia bulan obat 1950 jalan moting mai mana tanggal 2 bulan nonok 2020 tutup usia mah 70 tahun di basa-basa di Batado di Nong Namio 2 anak dohot tolu boru anak siap kanan yang mau sendiri mengalap boru dirajai boru naik bulan siap doluk sangkul jalan mulai hati di basa-basa Tuhan itu diami 2 anak bawa ya anak sebagai 2 mengalap boru dirajai boru nawaban siap pusuk jaladang adong dobeli nasida dak danak pas disidok ka amata raja do inata sore pada asa tani aku kamu asa arotibu margel manang rabbul boru siak kangan namar hulum namar hamulia mon tu anak niya mong borunami marga bakpan sian kuta kurkur di bahasa-bahasa Tuhan tama dinasida saya anak dohot saya boru jana boru sudah 2 namar hamulia mon tu anak niya mong borunami marga merpau sia-siatar jana mau lihat di bahasa-bahasa Tuhan tama dinasida 2 bawa jana 2 boru boru siap kuda marhamulia matu anak nyamong boru nami marga si tompul sian si lalu-lalu di bahasa-bahasa Tuhan tama dinasida sada bawa sada boru peparang ni inong namion 2 ma anak 2 parmain tolu boru tolu hela 2 pahopus yang anak walu ma pahopus yang boru penguma sulihami 20 anak ia mataraja do inatta soribada molotung adong nalupa day namon didik ini surah adong hutang na manang na singirna radero hami manggar nang majalo ning majaloy somani jujur molum day namon jana sudi minompar na naking 20 halak mulai hati mah mulai hati mah di molo sa atu taman na kapasay mga sanaryon ada toko hiday na sabi na mga kay pason nang nuwoy na kamasuto na sonari doktor di molo doktor na pamara kami dati at na sa madwon kaya masasakin ini ika matuto ang suya sa lula pilopan ni natin di molo dingon di doon na mamu dibisu na dati molo na at gawin na dyan mga udon dari dulu mah di sini nak kasar madwon kemudian mau sa lula itu siya kaya baru kadatan melarima jadi semoni dia di Abu Saluk Asuto untuk kona tema jatuh tuat topar di kabasai ala di patiurdo ima di nalau tarunota inata nau sarumato tu yana pasal kerani saya giat ma di pujian ni dainao saya di pas-pasu madu Abu Saluk na aka pinampara dilawan ngabisuhon dilawan panggawian jalan pas-pas kamu mengadiki apa kamu mengulau dulu soalnya ini matang yang ngawisian STM jalan di Kastu saya kuat sama masuk pada hati mah soalnya mah dulu bilang semua orang saya mah tata jadi makanya minta kang baru gak itulah molo pinai iu nak ini ima jujur molu ni ibu tonami obudo bini buruon tung masalah doro ala nunga tung gajah umurna baru umur ma ibu tokon baru umur itu 70 tahun jala marpinopar
20 hari. I sada si hamula otot tare di Tuhan. Sudah bahasa-bahasa Tuhan deh, dan ada di Bogota. Agoro hata, badai manyan, baru marsaratus iton, ale Tuhan do manot tuh. Kalau sotik nai masih do honoku Tuhamu bereku, asa do suruhamu. Somon hata ni situ tua pada honon nami hata pasu-pasuan. Balik tang mabagari, tumudal hosi tolu. Adi mudo tonggari, bolo takas kamu marsi bauloloan. Si monang-monang mah, akka hata na udian no boy do be tabar. Asa hata ni hata, isi mana? Udah saya berata, Rama beratu, sama tuba ulani, Huria, HKP do Sanggul Kota. Huria ngahina holongan ni Kristus Yesus. Kaya namang tidak selalu na bungu di seputaran di Alamano utak tahun. Terus dia mau keluarga besar Purba Siregar. Asa dapat diri marohatak kamanginang. Tapi utiu acaraot ingin tabi diujulat tabi. Acara napar pudi sian huria ni tuhatta lao paborhaton inangon inang rusti boru siregaro no pudo mini boru tu surgo marhite ibadah tutup peti doa pemakaman alani tapahohom marohata tay hutom macara di bagasa rohat tabi hut manangi hita martang yang nahohom mahita sangobas di bagasa rohat tabi martang yang mahita amin. Marete kita dua ayat di surga harsonangani dia dua hujau kami benar. Di surga harsonangani terdehon. Namanya lau mada foto surgui. Mari ite guar de bata ama do guarnya anak Yesus Kristus do guar itu di berbadia. Amin. Au do hahehe do tamuluan ninna Tuhan Yesus na mangulu do garut na persia dia ati pemate ibana jarang mate de ibana rodi saliling lilileng na amen martangi yang mahita ali Tuhan de bata manami na di bano gijang naso marmula naso marujung doho ay na solo sudah dua kataomu alai lamori jalalam sudah dua hal nami di tanon
jalatok ta nilo salpo sa kasyanganon. So maninang dongan namion inang Rusti Boru Siregar opo dumili boru. Naung jinomi tuari na sora suday nung asal po suday ngulo na ditanon jalan nung ditinggal ko sa arta na olo buruki saya paingo mahani karingot Tuhan sudah di mohal nami asa hubat siya nilo masuk tu yang na pinaradin jala aso nagtarsonggot tami maloroho madyo kami saya pahot makaporsyon nami tuwa sa marhiras ni roha kami maninggal kon ingana pardang olanon aku punya pulima rohani na marsa di son imadong na nina modengon keluarga na todong na lialena rudis rin na solhot tiba na nasonang madili na si darani si taon nonon say tay ti jalato kumarohani kami otuho asala malumurohan namin dingaran na sonang dilabung mo ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amen. Laman jatuh jamita na jepek jolata dehod 2 ayat ikut Yesus dorong aku ayat sada dohot ayat 4 obaras betul lobat. Ikut Yesus dorong aku tadi oleh sada. Aku mulai komadiaw. Ikut Yesus Molan mudar nito hakku golomokku dinalaw. Mangarajai dot mangabuli ati-ati na pikiramu na marhibi Kristus Yesus Tuhan tay. Amen. Karena purba nababan, karena pakpahan, keluarga niya man barpaw, lawat keluarga niya man situpul. Dot sudi tayo pinopar ni nangom masuboy buar. Di acara sormatuon, acara kiduganon, acara pengharapanon, peristiwa imanon, utawi hani mahamuna. Peserta tadi di luar sambar Yesus yang patita di Bilperon, situa, doh ruas ni kami dulu sambil kota, dohot hutani nangong, lingkungan pasar baru. Bagasang Tuhan Yesus Horas Marita Bijaha Masian 2 Timotius 4 ayat 7 Bijaha ni Jamita na Jepek Pawar Hatton Inangon
di tonga-tonga ta paurat kanibana Tuhan na Yesus Kristus usaha ma tangyo kamu tak kasono tarsura di sini nunga hupasiduk para luar na dinggani nunga hupa ujung parlo jongoki ramot tu baik kaporsiawani diri nama dijuluk ditupal hati koras silihono dituha paruhum na tigori di hari subuh di duau alai dia ada pada tuau tu salhut na do tahe akan namak kaholongi hapataron nai aku telah mengakhiri pertandingan yang baik aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ina saatna, Uriana ina halongan ni Kristus Yesus, tokinari pasato ni Uria ma, dengan misteri iman kita dengan pengharapan di dalam Kristus. Pasaton di Huria ma paso-paso na parpudi itu inangon inalao menutup batang sesaat sebelum menutup peti jenazah pasaton di Huria ma hakna na parpudi kakolan hak hidup adong hak saat mati pun secara iman teologi liturgi kita ada haknya ilo si pasahaton di Huria jabarna na berbudi secara iman gereja tu inang na burjuon tayo primulu ahamay hak na berbudi asa debata mamasu-masu ibana dinaruar ibana nuaing dalam perjalanan siap pertigion jaga dina neng masuk neng kongot ibana tu harajau penulgijang tungulu nama noktongi asa tuhatai mangaramoti orbuk ni bakena takkaramo tak kita orbuk ni namon muse tuhatai do urusan itu hattaro mangaramoti orbuk ni bakena abu jenazahnya itu urusan Tuhan oleh batu pakai secara adat kultural terbatas doi alain do tuhatai Tuhan atas waktu sejarah stop palangi rotano ibadah na sanggup ngaramoti orbuk di paket tadi manangnya di pape tu batu napir manang di tradisi di akanasing di larung tu laut orbuk nai tu sungai tu laut manang di habakut tu lugu pujian oleh hati pasal kami Tuhan ala saat dari tanauli Tuhami dia ada hamatia pihata parpudi di hami tutu hamatia ini macam jorput manirang hami sianaka persoalan nami songo parborhan ninangon alai haheheodo alani Kristusi kehidupan kekal hamudua selinga di bagasan Yesus tusido paborhaton nami merongon haporseaon inangon alani paso-paso ma amin na tinggal di narurupo secarus pinopar ninangon doa karena yang pinoparra asirohang Tuhan tabayaka alasan ni roha sikat ni arsak gugu na baru sikat ni akka hagalion na sila pakirimon ng los matili Tuhan saya sa dosa nami sa luhod lang pasat kami ma tubagasan parmahaniyo mo pang ngaramotiyo mo pinoparninangon paso-paso uluho tuhasa rujung na padaw parmarang saya sa dosa nami sudah pasu-pasu hutao tuha pajartongon puru badolohon kabupaten Kubak kasupitan pada parwaran pahicap hati goran do hadumaon pada waktu haguturo do bencana alam alami Kristus Yesus Tuhan nari asih maroham dihami Tuhan tangi homa pangiduan namion mau liatin madiho amin. Yesus Kristus nung namate alani mangulwa.
Sikop 2 di parade IP Las Rohakulau. Mananiko perdagangan pada potok kasonangan. Mada poto Jesus ki ay malumo na to si. Ay idon ni mataku hasang aponi sudi. Hati gorak do ulucu napasang apa omuse. Pinar sanggul hamonangan jongjong di hasonangan. Maradopot debata saya toktong haleluya. Sikop 2 di parade IP Las Rohakulau. Mangalikon perdagangan manda potok hasonangan. Manda poto Jesus ki ay malumo na utusi. Ibana Tuhan Yesus Kristus pasal 75 paso-paso na pertudi saya di paso-paso jaga diramoti Tuhan debata maho lau luar do lau bongot olah neon ro disaliling nililing na amin pwede lo asal los ditutup makin di jenazah.
Jesus ialah molorapon Jesus ialah tanodot laut sonang bolus molosai diiring Jesus Tubanu agijang pesai torus doboan oni tuhakuau doboan oni tuhakuau Jesus dorong aku say toktong suara nado toktong hubege Sahuria nama Bamatulu nama masa muda sekarang Sri Tenabung Resort asa tauduri jala tapasikop tasipuli acara di Parbadanon di Udianon alani jole tete hutu ayat 770 Sonang mamodong hona martuai nama radia sianulauni Sonang mamodong hona martuai nama radia sianulauni nani ulamu di hajal maon jalan nabangi hutot surga nani ulamu di hajal maon jalan nabangi hutot surga hamuliau diho ude bata ala papaimu di hamio sudi hamuliau mati dohami alani dosa mangulu hami di bain anakmu mati dohami alani dosa mangulu hami di bain anakmu Ali Rusti Siatano do permulaan di dagingmu mulak may gabetano alay tuhat debatan na manok paho dohot Tuhan Yesus Kristus na paluhok ko siya dosa dohot tod di parbadia na majuho Tuhan uluan na sorasuda hima mangaramote orbo ni bakem paimaro ari parpudi Amen. Martua doa kanamate marhiti-hiti Tuhani olah neon ulu ninda todi. Pasamaradia nasida sianak kaulonda. Aina mangi utu nasida doa kananiula nasida. Amen. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debatama nami dari bano gijang. Koro debatana punah hami rudi suding ulu nami. Saya leo mahiras ni roha di hami asamarla si roha hami paimau Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Satu tanganmu mato dinami do daging nami asonang lilu hami di ujung ni ajal nami. Saya leho tot dimi manugu-nugu hami asa diramoti hami. Moluhu bulu cami rurani lingkuman di hamatiani. Asima roham. Saya pamasuk mahami sugut Tuhan sonangan nasudeng gani. Amen. Saya
Saya hidup musi pamatakko. Buku akan bangkit kelak. Hidup musi pamatakko siat tanah. Suang mangulu bayon itu aku. Haleluya, haleluya. Suang mangulu bayon itu aku. Haleluya, haleluya. Tapasikop tagoy tangyang ta mardong at tangyang nabulon na nejaro ni Jesus tu ita rap kita siya nasarat ta mangidohon. Alea manami. Alea manami na dimanuja. Saya berbagi makan. Saya mengajarkan. Saya mengulang. Saya sama-sama supaya itu saya Asini rohani Tuhan Yesus Kristus do tolong rohani di batama do persauran itu di perbadia mah mamaso-maso mangaramoti dohot mangapuli hamus dari ondo di salilingna. Amin. 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 Lima cara perpudi. Selamat jalan Bu. Oke. Musa dilabung itu hatta dung monak kita we. Saya masih baik dan mahinaon sukses di lambung di Tuhan. Modang itabe cara na berkudi sektoria di acara tutup peti pemakaman di nang obudo ini. Setai me atu hasuton atik tungadong naing madokata di Parbadano. Kami persilakan dengan hormat. Lagi ganda. Oh, ini masih sikur sih ulam. Masih sikur. Jadi dia mukar musik nabi. Alan yang calon nabi nama. Haroloni akan beraretan nabi war beraretan ale-ale nang hula-hula nabi. Badamang mamang musik nau parsi. Oh, estem habe pasar baru. Lah mangihu manoni tersunong mahulang ke. Saya beraretan nabi murban non lah mangihu ma estem nabi sa pasar baru. Ada dos surat ke. Oke. Mana permusik.
hanya taborong bro membuat pisang sinang ditonggi Tuhan muna karena hula-hula nari karena nami malu tusonok dari pasang kami saluhut na borong lasmaro hamona saluhut na tuat natin kinanengro asa dinausingkop tapataro inang bao naung sa rumah tuay di banarin na tuat natin kinanengro si halas sonot na si halas sonot nihita saluhut na asa di pasahat debata akan natong ginaun marhite paso-paso ni debata jadi horas samo di namangat tong pisang sitong gitong ginaubot amiyong tuhipas na hamiak ka yan nagpumuna so oni mapandohan namin tuhamon na rin na hula-hula oleh ati madihamu na sa luhut na boro nami hela nami boro nami bere nami do ibe bere nami tutudo abe na si sede luhut do hita si sede las nuroha lumobima abala dulong kakikyot nakasong nami na kamu nung paborat nami sereina sitong anong-ani ingana non asa timu tarabul dotonggi pakilang namin rohamu baru namin sa luhurna babuan pisang sitong-gitonggi lawal-lawal namin ang giyan batong sumotang yang mulay timu tarabul roha namin law tutonggi na batong sa luhurna pakilalan namin hula-hula muna sa maninang bihabu sa loob na boro namin. Las dohonon namin ito, bihasa sa ibisang isitong-gitonggi nung pinasapo. Tanyang namin ito, tuwa muna sa loob na boro namin. At kabere namin o hela namin. Tubengeng na mau sa rumadua, law makatunisok na bere namin. Law akabawag po namin, tuwari namang ihudon. Asa totong sa imat nabadaba, sila siniroha, dihina na marhula-hula, marmoro sila. Pwede mahami sa hula-hula muna. Matutong raja namin. Jadi, molo rin, tuwa muna para rin ang namin ang karaja namin. Molo, ana di takasleso, diwan borta, kisang sitong-gitonggi. Baha, di rohamu ang karaja namin, raja baranetan, boro baranetan, nang sumali hula-hula namin sa lupa. Tapos kung hatali raja baranetan, terus baru hatta langsung di bagian nonate. Jadi bahulala buka kamu maju sulak muka kamu maju akan hula-hula malam. Pero sulak kolam mudo. Ini nak kita pura dia. Pura. Bisa jawab kata. Kamu. Bisa jawab kata. Ahora sulang muda lah. Asin tak aku nak kino. Kino dulu. Molonga saya akan hula-hula muna na idolo. Berwak kanamba. Kahula-hula muna na ibugyo. Oh, lo. Do akan panambak. Panambak tu parhalalo. Bison dinarsinarya muna hami serraja paradatan sosoni dokor paradatan ima dinamajalang dalang ninatutot tanang tapataru tu paradira persatok kinani bison anak karaja nami molo tung mata jopu bison nami marpamuai tirohamu di hami ati peha nama dojahu hami nakin dia mamadei juhud manggalang ninatutot tai wala nido pangidon nami tu hamu Una niya sutun nami, molo tumata sa pupiso nami, marpangat jo hamu di hami, alay molo menur, nahulahok kami, nabiyasaydok karaja nami, at tong dohonon nami masongon nido dinamatua, songgok masiburuk, songgok tudurame, horas samot tong suhut, songsoni mahami nasa niramuna. Matutu, aka ang boruh diamu bandeju nami. Jadi molo son hami simponani hasutok. Pas dosong nanti dok munai, na bos rohan nami, dia karaja pararetan nami, dok bor pararetan nami, ima nama bende juga, apalagi dikyo, mangong so dia bina turai munot, nga, udok ma, aduh umalo hamusnya kami, jadi ma bos rohan nami, di saluhung na diulah munot, di sialai mulai tegudang pak. Berdalama suhud
Dibuparan ni Opu Jalil Ima Opu Abisara Merdalam Tuna Boruna Opu Malo mamura sa namin. Anong bukaya ang iduli muna? Paling gak kamu sia-sia dia. Paling gak kamu bisa. Paling gak kamu. Ayah, mau bikin bigeti. Mau bikin bigeti nito. Sehat di kita si Regar, sian ni Botota Opu Dominic Boru. Sudena basang tuau sai pinuji pinasanga go pasu pasu